kaze kuri Tuyagire Vanessa mukaba munyumva mwese mumbwire ko munyumva ndagarutse abantu b'Imana aba subscribe bashasha na cyane cyane abangendeye mugasanga harugaye ndabashimiye ko mwarindiriye ndagarutse kaze kuri Tuyagire Vanessa aba subscribe bashasha mwebwe murabavandimwe muri inshuti kabisa mubamubizi ntabwo ibintu byoroha buri gihe murabizi amayigizame ibiki nibiki umuryango kila kitu ubu rero ngo nzamwe niki erega ndacyari busy ariko banyangalagata banyangalagata tutawapigaga ndugu zengu tutawapigaga antumye mva mu bwihisho manzi ngaruke gatoya ndamubwire ko nanjye ndamushigikiye kabisa banyangalagata lazima tubapige lazima kabisa anyway reka manzi nje mu message mwese ndabaramutse Claudia Shifa niwe yatanguye Claudia ukabukiri ku murongo ndakuramukije cyane Esther mama Vanessa iminsi myinshi mukomere cyane mukunzi w'amahoro urakoze cyane Esther kandi twifurizanye umwaka mushasha twifurizanye Noel nziza kubyukuri uwo mwaka uheze uwo mwaka uheze n'ingoga gituma mvuga ati uyu mwaka uheze n'ingoga uwo mwaka ibintu bigenda byihuta witangura hari iki bugacu ugasanga haje ikindi noneho rero sinzi uko nababwira ariko uwo mwaka urangiye n'ingoga gusa dushima Imana kuri kurarangira abamaze kubutahukamo baruhukire mu mahoro ariko spirituelle zabo ntizidute twenyene abakiriho mu buzima natwe tubandanye urugamba ariko icyo nzi cyoco kazi ni ya kupiga manyangalagata kabisa guys okay reka mandanye inango FM ngo hakaririmbo nari ndagakumbuye cyane karibu umuvandimwe ngo Vanessa hobe cyane nawe warukumbuwe hobe ngo bana na bose mve nikaenda nikasahau na Kirundi na nikasahau na Kinyarwanda kwa sababu mimi nimekuwa Mkongomani nimeshakuwa bana na bose ndakukumbuye cyane kwa Vadisi Johannes ati yu waru kiyehe mufasoni oya ndaha ngo rambura amaboko nkuyambire ndazanye n'amashugwe nyimpera amashugwe impampa yambi n'amashugwe banzaniye FM nango namwe basangira ngendo mwese ndabaramukije murakoze FM kuramutsa bose niyo nsaba Silvane niyo nsaba mwene wacu muvandimwe ndakuramukije cyane aho hejuru y'ijuru aho hejuru yiduze aho hejuru ya Amerika nibaze ko muguwe neza Kiza Emeline ndabasuhuje mwese basangira ngendo Kiza Emeline Kagame n'inya na yimbwa Kiza Emeline turakumva wangu wari warasuhukiye he nari busy n'umuryango turakumva FM Esther mama turakumva okay mwese ndabona ko munaramukanye rero ibintu ni byinshi byo kuyaga ko mubizi ariko shima yuko nubwo umwe asiba ayandi macano barabivuga kandi kumva kabisa baguye ku ntego ni byinshi ariko byose nyene mu karere bihagaze ku mutekano wa Kongo bihagaze ku bakongomani bihagaze ku ruhara buri muntu wese afise muri Kongo guko yabajewe na wewe nabo bandi batera umuntu wese afise uruhara ufise uruhara rwo kuvugisha ukuri ufise uruhara rwo kuvugisha ukuri hari uwundi afise uruhara rwo gutera intambara n'abandi afise uruhara rwo kwambara imyambaro y'intambara bakaja gutabara umwe wese afise uruhara rero ntiturabe izi ntambara nk'abacungera nk'abarorereye umupira umwe wese afise uruhara rero muze tuvuge ukuri muze twese duharanire yuko kabisa Kongo ironka amahoro ariko rero imbere yuko tuvuga Kongo jewe numada batera inkuru ntaranubura YouTube benshi batangwa kumva kuri radio Tahuka je navuze ati ibintu biri mu karere ni empire hima kandi abakoroni kwisonga USA iyo migwi ibiri empire hima n'abakoroni kwisonga USA nemera neza yuko ibintu byose biba hariya mu karere byose ari abantu baba bifisemo hara noneho aba banyepolitike bacu bigenda ko dusera tubahindura na cyane
opposition nyarwanda bugene ko tutera tubakura mu gikonosho cy'ubwoba nubwo bavuga ngo hariho ngo abari mu bikonosho by'ubwoba ubyitegereje nabo bari mu bikonosho by'ubwoba benshi uko abenshi byarabananya kuvuga ati turabanyepolitiki nejo mundi dushobora kubiba ku butegetsi nejo mundi dushobora kuza kuramukanya gukorana mu ntoki shake hands naba nangiye kuba tugomba bakimini naba bategetsi ba Amerika tariko nubwo biri uko ntigisigura yuko tutabibona by'ukuri ko bafise akaboko mu bihugu byacu bikabanana kuvuga rero hariho igihe je nago bagombye kunkurasa nk'ukumenga ndi umuntu ngomba kuzana iby'abakoroni ngomba kubabeshera ama information abantu tutaraba journaliste tutavyigiye abantu tutarabashakashatsi hari ibintu tuvuga twihuta ariko witegereje se burya nababaze umwana hayarira ninde umuntu abanza kuja mu bashakashatsi kubaza ngo iyo ubonye umuntu atera giruka w'umwana hamukabona ibintu biva mu maso vyera ngo vyitwa ngwiki hagaca haza mu professeur ngo vyitwa amosozi ivyo bintu bisohoka mu maso y'umuntu ababa ivyo ninde kene mu bushakashatsi ibibazo biri mu karere kacu umuntu wese arabibona ni Empire Hima rero ni hehe yashingiye imizi neza na neza Empire Hima yashingiye imizi mu bihugu bibiri Uganda n'u Burundi ariko Empire Hima yavutse neza ryari Empire Hima ntabwo ivutse mu za 20 Empire Hima yatanguranye neza n'abakoroni binjira u Burundi igihe abakoroni binjira u Burundi baciye mu Rwanda umwami akabaha ingabo bukari agahugu nama nagateka arananiye guta hasi ngo genda bakajana n'igice kinini cyabo mu bwami bw'i Rwanda batagira akazi bakorerwa n'abahutu n'abatutsi b'abanyarwanda sinzi ko hari abatutsi bacingero ariko cyo tuzi cyo bari abahima tuzi ko bakorera maze Hailinda maze bakazi Burundi imyaka hafi indwi bica abarundi bakuza ko umugore umwana mu bantu bakuze babica bakuza ko imitumba baca basiga bayiteragiye ko abanyarwanda abakoroni maze koloniyari maze gutangura neza kuko iyo myaka indwi aho baca babanza guhashira ubutegetsi bagaca bagwana bahaproteja bagenda barafata ibibanza kujya nyene M23 ihayifata ibibanza niko abakoroni n'abatutsi b'abanyarwanda bagwanye mu Burundi akarere bashitsemwo ni bandara bashinga ntahe ninde mutware waho bagaca babaketagura bose n'imiryango yabo bakabica bakababara bagaca bashiraho ati kuva ubu muzoyoboka ubunaka kandi mutegereza kumukomera amashi nkuko mwakomera amashi abatware abarundi barabikora kugeza aho umwami asigara atazi umuntu n'umwe amuhaye information ngo mu gihugu bimeze gute igihugu cyose bagifashe umwami bamufata mini uhera iyo tariki Empire Hima cye yubaka mu gihugu cy'u Burundi Empire Hima yavukiye mu gihugu cy'u Burundi ivutse ku bahima b'abanyarwanda baravuga bati abantu batugoye uko tubakomeje kuva ubwo Burundi bwace buba under colonial bagize ngo barabeshe ngo baduhaye igihugu abazungu barase ko hasigara umurundi gwa gasore baramukatana w'umutwe bahasiga abahima b'abanyarwanda bene wabo mu za 59 mu za 60 binjira igihugu bashitse bababwira ati riramwihorere aha tuhamaze igihe dufata amasomo y'ukuntu wica abantu iyica rubozo tuzobafashamo bacha bakora iki training bazikoreye mu kwica abahutu b'abarundi barabatemagura aya makungu yose tuvuga izi ambasade zose zari zihari ntacyo zavuze nta nagatoya abari mu bose b'abahutu barabica bose babasubiriza abanyarwanda guhera muri kaminuza gushika mu mwaka wa mbere abantu bose umuntu wese azikara umurundi mugabo mu bwoko bw'umuhutu baramwica abasirikare mu gisirikare indani barinjira bararobanura abasirikare b'abarundi mu bwoko bw'abahutu barabasohora bose barabica bagenda mu madini basohora abapadiri abahutu bose barabica atukuniko ukora tekiniki kiri uwo bishe bashaka musubiriza umututsi w'umunyarwanda yagiye 59 asanga bene wa Burundi kandi agacaha aguma hemberwa ku izina rya wa wundi bishe nuko vyagenda bamaze rero kubona yuko training bafashe neza bace bakwira karere
ariko na Uganda bariko bariyubaka ba Museveni